تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Dalam pembahasan tentang telok perkara sekak dima telok kak dinto ekocak telok sebisa ngerosak ke amal. Thalathun muhlikatun. Pertama syuhun muta' medit wa hawan muttaba' iki kak dinto hawa nafsu saya torok buntek. Se nomor telok wa i'jabul mar'i lan napa niku wa i'jabul mar'i lan oleh nggawaakene wong awa-awaan oleh nggawakno binafsihi kelawan awak dhewene wong. Se nomor telok di antarana kelakuan-kelakuan sebisa ngerosak daripada amal ibadah ingki kak dintoh ujub. Napanya mana? Ujub. Apa saya kocak ujub? Saya kocak ujub ingki kak dintoh wal ujubu huwa az-zuhwu bin nafsi wal isti'dhamil a'mali. Saya nyamai ujub yang kak dinto az-zuhwu bangga diri, az-zuhwu bin nafsi bangga diri, wasti'dhamil a'mali benangkep amal banyak, amal agung, amal raja, padahal amal sakone nyumpung sakone aroma sebanyak, nyumpung sabal hajak satu sebal, nyumpung sepikep hajak bangun ni ke TV. Nekanya mana? Ujub. Nah, ujub nikah banyak macam masuk de orang bodoh, masuk de orang pintar, baik orang andi ilmu atau orang tak andi ilmu. Masuk kapi. Wa minan nasi faminan nasi man yu'jibu bidzakaihi. Sebagian daripada orang beda orang si ujub bidzakaihi kelaban kecerdasna. Oh, montang kok tak kira oleh juara kok sepaling cerdas. Wa minhum man yu'jibu bi khattihi. Beda si ujub bangga kelaban bi khattihi tulisna bolan bagus. Tulisna kaki ngak cacing pegek. Tang tulisan bagus, khotrwah khotriyah, montolis neguli sambian, khot kurdinya mana, khot syukur dadi. Oleh karena dinto hindaren sifat ujub nikah. Wa minhum man yu'jibu bijasadihi wa quwwatihi. Sebagian pada orang ujub kelaban jasatah bodinah nisbat orang bine dodoh mano bengkong ketewel bibir sigar kopi colon ngak koboan. Sebagian pada orang ujub kelaban jasad badan. Sebagian pole orang kela ujub biquwatihi kelaban kekuatan badan, kekuatan aba. Ujub kelaban kekuatan. Apa sih kekuatan manusia ya? Sobung mau dibanding akibi kekuatan hayawan kalah bu. Orang sepaling kuat atuh bi kekuatan jeureun tek ngalto. Kekuatan orang seberempah kalah bi kekuatan sape nyengkal orang numpak. Oleh karena dinto tade manusia ni sebisa iujupaki sebisa bangga aki. Karena seteja kak dinto adalah patoroan dari Gusti Allah. Wa minhum man yu'jibu bimalihi. Sebagian pula orang ujub kelaban dunyana lumrah wis.
Wa minhum man yu'jibu bi auladihi wa baitihi wa markabihi, bangga kelaban anak, bangga kelaban kendaraan, bangga kelaban bungkonah. Hati-hati. Nek setuju ujub larang tining Gusti Allah. Nek sifat ujub larang tining Gusti Kanjeng. Karena sifat ujub ni ke di antarana telok perkara engki kadin to syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi, oleh nyombongno awake dhewe, banggakno awake dhewe baik kelawan keturunan lan jabatan dunya lan sak pinunggalane, niki termasuk tondo-tondoi wong sing bakal rusak amal ibadahe. Salala amal sakone ki gak bangga akina, salah amar acar kacer ki gak bangga akina. Pon Allah Subhanahu wa taala maenga deka para sahabat, padahal sahabat bu, sahabat pun larang tineng Gusti Allah, sahabat pun paenga tineng Gusti Allah. Yang ki kadinto sopaja sahabat ni ketandik sifat ujub. Cuma beda dua peperangan dalam Al-Quran sebut tineng Gusti Allah, ceritaaki tineng Gusti Allah, sopaja manusia khusus umat Islam mengambil pelajaran yang berharga daripada kejadian dua peperangan nikah. Pertama yang kita dinto perang Hunain. Perang Hunain ni umat Islam punya bahkan tiga kali lipat banyak jumlah daripada kaum muslimin keng kalah. Tapi perang Badar, perang Badar jumlahnya kurang lebih atosan petong atos, musuh aibuan. Tetapi beri kemenangan tineng Gusti Allah. Ning perang Hunain putaran pertama umat Islam kalah. Arapa? Sebab beda ujub, beda banggan. Aroma lebih banyak pasukan, aroma lebih hebat kekuatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran maenga deka para sahabat lebat wahyu saya patoron dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum wa lan tughni 'ankum syai'a وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala abri pertolongan ning pan berempan tempat dek kaum muslimin, dek para sahabat. Banyak pertolongan dari Gusti Allah. Kathirah banyak. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum wa lam tughni ankum syai'a. Keng sayang ning perang Hunain id a'jabatkum, ketika beda ujub, ketika membanggakan diri, ketika para sahabat kala lebih mengedepankan atau mengutamakan kekuatan jumlah banyak daripada pasukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur benyakan kakeh kuat kakeh lantuni angkum syai'a, sama sekali tak berpengaruh, sama sekali tak bisa memberikan kemenangan. Sebab berdegawon ka'ban tibi id a'jabatkum kathratukum walantuni angkum syai'a. Karena yang perang Hunain ni ke pasukan kaum muslimin beda ujub, padahal ujub ke musuh ni ke bu, benar ujub pada Islam mah. Aroma sahaban, aroma lebih banyak pasukan nah, aroma lebih banyak kekuatan nah, lebih raja kekuatan nah. Etagur secara langsung bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang sekian luasah, yang sekian lebar menjadi dhaqat, menjadi sempit dekat kaum muslimin. Thumma wallaitum mudbirin, lacu para sahabat kaum muslimin bekto peneka tawallaitum buruh mudbirin, mundur, dipukul mundur bahasa dari perang. Padahal posisi banyak, padahal posisi lebih banyak kekuatan nah, lebih banyak, lebih raja kekuatan nah. Keng cuma karena beda ujub
beden rasa napanya mana ujub kelak singke Gusti Allah Subhanahu wa taala tak kesokan abri kemenangan karena beda sifat ujub. Masya Allah. Perang Hunain kalah putaran pertama. Mak tetigu lebih sambian sandi sifat ujub. Sahabat nikah. Sahabat sebenarnya apolong bi Gusti Kanjeng, sebenarnya nyom astana Gusti Kanjeng kala id a'jabatkum kathratukum karena la agawa aki atas benyakan gele aroma sepaling benyak singkeh jawab tineng Gusti Allah lantuni ankum syai'a tak bekal beri kemenangan tineng Gusti Allah. Peperangan dua ini ke perang pertama perang Hunain kalah. Peperangan kedua perang Uhud. Cuma perang dua tok ni saya sebut di dalam Al-Quran. Padahal menang banyak. Kengkalan saya sebut. Sopaja napa? Sopaja umat Islam ni mengambil pelajaran, mengambil ibrah satu contoh bahwa ketika umat Islam ni pun elanda penyakit ujub, ketika kau leban banci dengan Kak Dinton yang dalam hati ampun beda sifat bangga diri, baik kelaban nasab, baik kelaban anak buah, kelaban pengikut, jabatan dan lain-lain, hati-hati pasti hancur, tak bakal menang, mesti kalah. Hadirin hadirat saya sayang batin kemuliaan, perang si kedua yang kita rindu perang Uhud. Perang Uhud sebut di Gusti Allah dalam Al-Quran. Padahal perang Uhud ni ka ampun menang saungguna. Bahkan Sayyidina Hamzah seteh berneng perang Uhud. Menabi perang Hunain aneka perang nyamana Hunain nyamana situng lembah wadin ismu wadin bainal Makkah wa Taif. Situng tempat di antara Makkah dan kota Taif aneka beda nyamana Hunain. Kenang na situng curang sebeda aingah wadi main bainal Makkah wa Taif, antara Makkah bi Taif kurang lebih 400 sampai 400 km jauh antara Makkah bi kota Taif nika gunungan. Perang Uhud kalah lagi ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an nyebutaki perang Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة, apakah ketika kalian ditimpa musibah? Apa musibah dina? Saya maksud musibah kekalahan berneng perang Uhud. Qad asabtum mithlaiha, padahal ning perang-perang sebelum ebri kemenangan bi Gusti Allah, yakni perang Badar. Ebri kemenangan 2 kali lipat ning Gusti Allah berneng perang Badar. Karena ning perang Badar ni ke perang senentowaki beda tak bedena agama Islam berneng perang Badar. Mun saumpamana perang Badar kalah, Islam tak bakal beda boleh ning bumi nika. Perang Badar ebri kemenangan ning Gusti Allah. Sampai beda nyama solawat Badar. Di anaknya Muhammad Subadar. Pada bi'nya mana Ki Ahmad Subadar. Mundi mantoh nyari mantoh saatnya mah Badar. Iyalah. Malai menang itu. Qultum asabatkum qad asabatum mithlaiha. Padahal kakek beri kemenangan 2 kali lipat ning perang Badar tineng Gusti Allah. Sahabat pada ngocak muslimin, ana hada mak bisa haria kalah. Kekuatan lebih banyak daripada perang Badar, pasukan lebih banyak daripada perang Badar. Ana hada mak bisa haria kalah. Kultum ana hada mak kakek ngocak mak bisa haria kalah. Para sahabat ngocak ngani keben para kaum muslimin. Jawab bi Gusti Allah, qul kabala wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa min indi anfusikum, arya sebab kakek kapi debun Gusti Allah. Arma sebanyak kalah ning perang Hunain, arma sebanyak kalah ning perang Uhud.
Arapa polan aroma semenang sing tak norot ke perintah Gusti Kanjeng bener tak norot mereka kelaparan atau ketunyan punten kaum muslimin saat mereka bi Kanjeng Nabi perintah menang atau bekala cek sampai turun dari gunung saknya mah Jabal Rumah gunung Iyadan gunung Uhud beda gunung kene ini ke tempat kaum muslimin waktu mereka pasukan pemanah tukang manah dotong panah ada banyak cereng panjen beda ya tas saya nyerang saya serang beda bebe Kanjeng Nabi ada bukala otak bebenang cek sampai toron hutak pas toron akhirnya kalah serang dari budi ning perang Uhud kalah sampai dari banyakan sahabat si mati ning perang Uhud nih kak guli bu sampai makin tanah sama merah karena banyak dere daripada kaum muslimin senetes berneng perang Uhud nih kegoncang aguli lentuh ning Uhud nih makai gedeg bi Gusti Kanjeng Nabi itsbat ya Uhud neng wahai Uhud Kanjeng Nabi ngale gunung nih kenorok ngale Kanjeng Nabi geser gunung norok geser sampai lentuh saatnya mau Uhud karena cinta nak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gedeg bi Kanjeng Nabi itsbat ya Uhud nang wahai Uhud baru gunung Uhud nih kan nang maka Kanjeng Nabi nuting ke gunung Uhud sapana orang ngetela Uhud ning dunya bekal ngetela Uhud pagi ning swarga tung situ gunung si masuk swarga gunung Uhud bener gunung Bromo gunung bodoh gunung kene can jamaah haji saya tak ngaji gunung kene anak gunung ngaku gunung kali panjang ngarabi orang jengara area gunungnya mana gunung rumah gunung kenangna amaser para sahabat semaser senompok bodi atas benih anak gunung Uhud benih akhirnya deki beda korvina gunung beda anak gunung beda buyut gunung akhirnya ki Gusti Allah congok ayatah Gusti Allah ajawab awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza sahabat penasaran mak bisa kalah kekuatan lebih kuat pasukan lebih banyak jawab bi Gusti Allah min indi anfusikum bener min indi min kathrati aduwikum sebab mosona kaki lebih banyak enten Gusti Allah tak jawab min kathrati aduwikum karena sebab baki kaki kalah karena sebab pasukan lebih banyak kekuatan lebih kuat pasukan lebih banyak enten bener min kathratikum otaba min sababi qillatikum karena beun lebih sakone enten tapi min indi anfusikum bener sebab kekuatan bener sebab banyakan peralatan tetapi min indi anfusikum tabun Gusti Allah karena sebab kakek tibi kakek warung masa lebih banyak innallaha ala kulli syai'in qadir sifat ujub bisa merosak apa boy orang perang yang endi sifat ujub kalah apa perang nah orang aroma lebih hebat orang aroma sebangga kelaban beun pasti kalah baik malah rosak apa bekal rosak Pak Bu makin tepak somer ya lek caleg ya aroma sabon paling banyak dukungan tenang semeteti bene kakek Gusti Allah kekuatan super penuh 100% kekuatan nah lini depan, lini belakang, lini kanan, lini kiri, penyerang, ruah penyerang kalah mun aroma lebih banyak aroma lebih kuat karena ada lebih kuat dengan kekuatan Allah Subhanahu la haula wala quwata illa billahil aliyil ada sabri kekuatan ada sabri kemenangan kecuali di tengah kekuatan dan kemenangan dari Gusti Allah kalau pai orang setia lah cek pangeran de maha kuat Gusti Allah de maha kubesah aroma sementang-mentang aben andi kekuasaan lopah dek si maha kuasa aroma saabon polan tepan menjabat aroma sandi kekuasaan ruatang kekuasaan Gusti Allah lebih kuasa
Karena Allah saya maha kebesar, ada yang melebihi kekuasaan Gusti Allah. 20 menit adalah terakhir. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada orang laki datang ke Gusti Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula tanya ke panjenengan, katipun mana pemon bada orang perang jihad fi sabilillah, keng tocune nyare pajaran Gusti. Ada wah nyari pajaran, neka sanggung kangkui gula nih, kamu sambian teh keneng letak tu abidatuan sambian. Abidatu nyari amplop, naudzu. Yang kula yang tak anda ke amplop, kebe nampam ke amplop. Bahkan nungguan. Ya mon esen ya tu je. Kula mon amplop buang-buang boleh bu, buang-buang. Ya kalah kakek. Amplop paling tidak andik tocuan yang kena bengki bener tocuan utama nyari amplop nikah beri, alhamdulillah tak beri ya wes keng sengak ngunceng boleh. Naudzu katibon kenapa berdering perang ya Rasulullah, jihad fi sabilillah, cak membela agama panjenengan keng sayang nyari pajaran. Katipun panapa mongko panjenengan ya Rasulullah, menurut panjenengan dak remah orang ngak nikah perang keng nyari pajaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la syai'a lahu. Beli telako alih, la syai'a lahu, la yakbalullahu la syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu. Orang je tak bakal oleh apa-apa, orang je tak bakal oleh apa-apa, orang je tak bakal oleh apa-apa. Mon orang tujuan bennya tata kelero. La yakbalullaha innallaha, la cukus te kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabu, la yakbalullaha innallaha la yakbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa bataghiya bihi wajhallah. Gusti Allah ndak bakal nerimo amali manungso kecuali apa sing dadi niate, illa ma kana lahu khalisan, sing dadi niat sing ikhlas. Kula nih abang ngajian lagu mangken mun niat nyare wese tak sumbut cak oleh apa-apa. Engki nengki sampeyan dateng dekat dinto majelis mosok oleh bajaran, oleh kaos, oleh kodung, oleh Bang Timur, oleh Bang Pote, oleh keng meleh. Cok minta dangkong kok benih caleg boleh. Gusti Allah tak neremah daripada amal sebanyak apapun, setinggi langit amalmu, selebar lautan sedekahmu. Keng tak khalisan liwajhillah, keng tak murni karena Gusti Allah, la yakbalullah, tak bakal etremah dina Gusti Allah. Cek bangga bi amal, mon sampean bisa ngaji syukur alhamdulillah. Banyak orang tak ngaji padahal tandi penyakit, ia tak tengel, ia tak empon, alhamdulillah abak masih adung ketan depak. Banyak sak adung ketan ni kah? Kau pengen letak apa ngeding berdeng gelek nora gelek. Apa caan kok tak apa ngeding iko. Speaker korang santak, benih speaker korang santak. Kau pengen bu ketopuan lah. Dok remah saya mulang gelok tak surbanan aja terus pelondosan banyak kata dia tak surbanan can. Oh berarti mereka tak pati abes keng alhamdulillah bisa ada pak robenyak sekere ketinggal mereka tak kopi tak sakit, mereka tak sakit betul tak sakit keng tak ada pak panjenengan pelek dina Gusti Allah pak ikhlas karena Gusti Allah jale mele ngaji. Mun ngaji, mun tak ngaji deh ya. Ya ngaji ikhlas karena Gusti Allah. Benih karena saya mulang, benih karena saya pengajian, tetapi ilmu nikah dasar dari Gusti Allah. Lebat debu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis. Potos telok perkara sing rusak deka amal ibadah. Syuhun muta
Medit masih banyak amal mun medit wis rosak. Wahawan muttaba banyak amalah keng nafsone toro percuma. Terakhir wa i'jabul mar'i bi nafsihi, bangga diri, ujub, bangga kelaban kekuatan nah, bangga kelaban ratina. Duh jakun karo ratin daripada betesah enggi kan seket lemak sebitak lemak madengan le cangkem mah ngenom dah iyalah ngocak kopi letak tepak koci dah ya aja saya banggakin bikake kolen bolan tanyeng bedebeng ketah belasan le koran poluan pak bolo lema uwes kerok lah masih beri lulur mandi cabang kuang sari ruas hari ria tetap ke apa saya banggakin engki na bengki oh beli katopak tarik ki jeleng mula tua tadi beli bukak jadi lah manusia ada saya bangga kina awaluhu nutfatun wa akhiruhu jifatun manusia ni terdiri daripada maneh akhir amun mate teti petang ketetian dari maneh akhir petang mula mate kini kebon manusia apa saya bangga kina anu Gus kolen mulus kolen kakek bi kolen ceren bi kolen sape kalayu kolen sape kene ngejual beda pengepul Norjo beda pengepul kolen embi beda kolen kini ko sera semelia masih saya mulu sama oleh seblak nablak ji ya panona nyare lah orang sekecamatan Rempeng sepaling ratin nyare sepaling genteng mon mate kalak cedak ke bega bahasa Norjo sambian ngebe cedak embi sambian ngebe cedak ring sepaling genteng atau sepaling ratin ke masih baju cebi cedak embi kakek kalah mak matiti engki na bengki kalah manusia kekuatan nak kalah bi hayawan oh ternyata senilai bene kekuatan nah senilai bene betena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah mboten ningali tenggene jasad awak kita mboten sing dinilai dening Gusti Allah ayumu gantengmu sing dinilai duduk jasad kekuatanmu walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum wa fi riwayatin wa fi ila a'malikum wa niyatikum sing ditelok dening Gusti Allah amale ambek atine sing ditelok dening Gusti Allah. Masyaallah termoga ilmu manfaat. Aneka telok perkara sebisa ngerosak deka amal beda thalathun muhlikat beda thalathun munjiat beda telok perkara sebekal maselamat pengajian boleh lah telok perkara yang ngerosak telok perkara saya masalah thalathun muhlikat thalathun munjiat insyaallah termoga ilmu manfaat pareng lanjang umur sehat walafiat bisa tetap istiqomah insyaallah amin Allahumma amin.